Sanibona noyingane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili ye-radio Inkezo. Wey'ngane zakwethu, mina nguMfezeko uNtuthuko wakhumalo bathi la sibona amagumede. Mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde futhi ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike, kanjalo futhi-ke nokushare kuyikona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu-ke namhlanje izona lapha i-29 May leze kade silinde iwona wonke umuntu oseningizimu Afrika, njengoba nazo wey'ngane zakwethu ukuthi-ke usuku olukhulu, usuku lokuyovota laphana-ke, usuku lokukhetha umholi omethembayo. Ngane zakwethu siyazi ukuthi baningi abaholi abakhona laphana-ke abamisele ukuthi-ke sibakhethe nabo. Siyazi ukuthi wey'ngane zakwethu uyalwazi usizi lomuntu omnyama, uyakwazi lahlule khona, kodwa wey'ngane zakwethu laphana-ke bathathu ama-ballot papers laphana khona, u-national sino-provincial, then besiba-ke no-regional-ke this time around. Njengoba nazo wey'ngane zakwethu ukuthi-ke ngokuphambilini bekade emabili ama-ballot papers laphana. Ngane zakwethu ushintsho olukhulu kulolu khetho. Siyazi ukuthi lolu khetho lubucayi ngendlela eyisimanga la khona elinye lamaqembu elithe ukufika laphana lifike nomehluko omkhulu, kwaba khona ukunyakaza nje kwamaqembu amaningi, yayibona lento ekuthiwa i-competition. Ngane zakwethu-ke uma ngabe uvota laphana-ke uzofika uvote kwa-national, then-ke bese uvota kwa-provincial, then bese uvota kwa-regional-ke laphana-ke. Kuwo wonke lama-ballot papers amathathu nalo ilungelo lokuvota ngokuhlukahlukana. For instance, laphana-ke ungafike uvote uvote African Apple Party, ngenza isibonelo laphana-ke, then bese kuthi-ke ku-provincial uvotele u-African Grape Party, ngiyagalekisa wey'ngane zakwethu-ke. Then ku-group C okanye ku-ballot C laphana ku-provincial okulaphana original, then uvotele u-African Banana Party. Kuwe y'ngane zakwethu futhi uma ngabe uthanda unalo ilungelo lokuthi womathathu lamaqembu, womathathu lama-ballot papers uvotele iqembu elilodwa. Kulula kakhulu ey'ngane zakwethu ukuvota nje, ayikho imdanti engakanani laphana-ke kuwena ukuthi uletha ushintsho olungakanani nombuso okanye laphana-ke umuntu omethembayo ukuthi uzolenza ushintsho, okanye mhlawumbe uma ngabe ubona ukuthi-ke no, alukho ushintsho olufunakalayo. Kulula kakhulu ey'ngane zakwethu, uyakwazi ukuthi-ke uzivotele lo muntu osuke umthanda noma umethemba. Ngane zakwethu kasiphumeni ngobuningi bonke bethu laphana, sihambeni-ke ngey'nkalo zonke siyovota laphana-ke kwezikhungeni zethu eziseduze nathi. Siyazi ukuthi kulabantu bama-special vote, abantu abangeke bakhona ukuziphumela ezikhungweni bozivotela laphana-ke, sebavotile bona, bavote ngalo usuku lwayizolo kanjalo nosuku langomsombuluko. Lapho-ke sisuke sibala abantu abafana nabantu abakhulile abanjengogogo nomkhulu, abantu abakhubazekile, abantu abasebenzayo, baningi kakhulu ey'ngane zakwethu-ke singabala sithini. Kodwa-ke namhlanje usuku la wonke umuntu okwazi ukuthi akhone ukuzela ezikhungweni laphana uzivotela yena mathupha. Asiphumeni ngobuningi bethu, sihambeni siyovota wey'ngane zakwethu, sokhetha umholi esimethembayo. From ila sibona amagumbedo wey'ngane zakwethu, sengiphuma njena-ke, kodwa ngiyathembisa ukuthi futhi njengenhlalenza ngiyabuya futhi nenye ividiyo elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Kwakho nje ukusubscribe, unganyakazi kakhulu. Ngiyabuya futhi nibe nosuku lomnandi, ngithanda kakhulu.